As the General Assembly elections in the state are approaching, there is a change of heart amongst present legislators as far as party association is concerned. Adding to the strength of the National People's Party were legislators from regional parties like the People's Democratic Front (PDF) and the HSPDP. On the 5th of January 2023, PDF legislators Hamletson Dorling and that of Umsning constituency Jason Saukme and the HSPDP MLA of Soyong Samlin Malngyang had announced their intention of joining the NPP after having submitted their resignation as legislators of their constituencies to the Speaker of the Meghalaya Legislative Assembly, Medba Lingdo. Yang jongi langut Jason Samlin Madabanga Yuan Matlu Speaker ada bagilah tanda juga institution ke jongi bagi member yang Legislative Assembly atau kita kesini pada yang jonga kada kolongba hak itu trik pada dengan dia pada disono aspoka National People's Party cái đầu trong thay vào khi bộ đội lên thì họ là cái dòng xanh mình như sọ cả NPP Pi nak liam jonga dian ba ko ada kejeng lang jong kinong ilam ikistang ke paper ko live ikistang jong lepusensi baru daga jeng recommend jong kan ka core committee pi nambar ngadon ka core committee de ke ba suggest ke ba advice nga ke ba paham ke ba IP ba pilih ka parti PDF ba lekun pada nak ke parti jadi beki rai lang ha ka we committee ke ba ke long ting ko premier ke paham ke ba IP ke ka parti NPP dengan aku mengilam pada yang ngamlak dan lihat persak kerja jom mengilam jom persak di skam ya kita bagi nasi buaya kena kerja itu pemerintah sini. Boleh tak pakai kedau tu? Ya, kedau ngat saya ga dari kasur di gunung kersan. Nanti bagi kepai pak. Ki kumoing baham kejuhi kadang kasar dulu working committee ke jongi, jonga apa Umsning constituency. Bagi kerai ngelak sim katukan ni, mak katukan ni berai belada. Balik kilai ka tamah ka cingkersan ka pupura ki omba ini apa nak syan ka sang NPP amar bagi wa bakin tre kambahan am ka konstitusi mak meninjau kata ka sorkal ubaskam mah ubaskam ka baklan mangila ban yo sensyar kambah kantam yo kana ko kadi ko kajalahi bro nakadang jonga ka so ba kajingrisan yo mantang singi kumo MLA jonga apply sa yung konstitusi kaban kong hi karong ba ngila ya chui ka party banjo nya sa parti NPP je kumta nakadang jongahi nga sa ba kadahi pemirisan kalong bang yu i ba ganika sarkar jongi po Meghalaya kampun sin hi kawan ka coalition government te ka egi bang kwa ban klan ban yo no tang ka parti banyalam ya ka sarkar ka babyang ka baklan ka banga ban ai ki jumontoy paj ba te hadien ka jing yu i ila mer jingmot bat kinogersan kinong yalam ki ba kaman bat ngilas ngudai lang dagui gasur gawi ki jingmut bat ki ong ba kala sudai banli sa parti ka ba kamhe katahi kinong em ka ba ngadon bandong siki Boleh saya pilih jet iwe di sana pilih jet tang NPP kata ti kanong piati bikai mo kai ka sing NPP galong ba pi apa Meghalaya jongi kalong ya baro hak jala ka jongi ngi don lun la ga dina ka chaitia ga dina khasi ga dina gorils ye don lun kinong yalam ki babyang te kumta ki bagani parti kadon ya takatong banyalam khamha su ya ka jala jongi ha ba dei bar ka jimto jong pai ba